voditeljicom, direktorkom, osnivačicom. Moja asistenta. Jako me zanimala filmska gluma, naravno na smeru. Se obrazuju i za pozorišne. Rečenicom. Dugi niz godina ponet ovom fantastičnom rečenicom Vsevolada Meyerholda osjeća kako može da uradi sve što zamisli i da nijednog trenutka zbog toga šta uradi neće biti prekinut, omalovažen, pa čak i trostruko prerušavanje, i to je bio jedan od razloga što se zahtevalo potpuno posjedovanje fantastične fizike i glasovne tehnike. Meyerhold je koristila izraze, pošto su prva Zvornik registra. A kada hoćete nekome da podviknete da nekog pokret. Veći deo sadržaja ovog umetničkog predmeta je zasnovan na učenju kroz vežbe. Predavanje kroz razgovor treba da upute studenta u znanja o osnovnim elementima telesnih kretnji i njihovog značenja. Oni treba da razgraniče šta je to mašta, a šta uobraziti i slobodne teme. Stručni i umetnički pojmovi koje treba obavezno obraditi i savladati su pažnja, fokus, mašta i uobrazivanje. Govori tekst, kako se formira misao. Ja ne znam koji je, pošto ja...